Zapratite kanal i ostanite u toku sa novim vestima. U selu Trupale kod Niša 22. juna dogodio se brutalni napad na 75-godišnju penzionerku. Policija intenzivno traga za muškarcem koji je te večeri, dok je žena bila sama u svojoj kući, upao maskiran i započeo nasilje. Prema izjavama komšija i izvorima iz istrage, napadač ju je pretukao, mučio, vezao za krevet, opljačkao, a potom i zapalio njenu kuću. Penzionerka je opisala kako se napadač iznenada pojavio ispred nje dok je gledala televiziju. Bio je obučen u tamnu odeću, nosio hiruršku masku i kačket. Zanimljivo je da su sva vrata kući bila zaključana, a psi u dvorištu pušteni, ali nisu reagovali, što je za sve komšije misterija, pretpostavlja se da ih je možda omamio. Vatrogasci su kasnije pronašli pse zatvorene u boksu. Uprkos godinama, žena je pokazala ogromnu hrabrost, borila se sa napadačem, pokušala mu je oteti nož, ali je na kraju savladana, vezana za krevet i pretučena. Pošto nije našao novac, napadač joj je oteo zlatne lančiće i nakit, a potom je palio kuću sobu po sobu. Komšije su brzo reagovale, jedan od njih i njegov sin prvi su čuli za pomaganje, a žena je uprkos povredama uspela da se oslobodi i izađe napolje tražeći pomoć. Pokušaji da se ugasi požar bili su otežani jer je nestala struja, nije bilo gradske vode, a hidrofor nije radio. Policija i vatrogasci stigli su kasno, kuća je gotovo u potpunosti uništena. Komšije su svedočile o brzoj i snažnoj intervenciji policije, koja je uletela opremljena pancirima i oružjem, što je izazvalo strah u selu i podiglo tenzije. Penzionerka je ranije radila u Švajcarskoj i prima deviznu penziju, ali nikada nije držala novac u kući, što je navodno razočaralo napadača i navelo ga da pokuša da ukloni tragove paljenjem. Za zlato i nekoliko hiljada dinara napadač je bio spreman da ubije, kažu zatečeni komšije. Iako je žena van životne opasnosti, kako ističu, posljedice ovog strašnog događaja ostaće joj zauvek. U selu vlada šok, strah i neverica zbog brutalnosti zločina. Zapratite naš kanal za još novih vesti.